na say me hyase a me de obekọ adomonline.com e ho na me hyase free na wonim say mpanyifo de wo hwe parliament de ya woni yewra afenyo market di hu nkomo ya adomonline.com e de abeto asei na chese no adom kuma no edintwo e wo abato na wo se koso na wo mo ehwese committee ya mo teye kwatena so ko di nkomo keka baby koduye no na ne krakra ne sei ankwankosiaga enne bi che so we de ya daje se ye pa emfaso bi amaso na eno achi so no adomonline.com say single man contractors association petition parliament enam say abane de omka ontua ye eno so ho asem edaha ena yesi omampade dada John Mahama ne baba mu ano enne ne yire na ono free Algeria no oma welcome omo first child amenu a wo hwemfoni ana edi ahimne na mo a na chese omampade dada Mahama he's a proud grandpa we call a granddad na obeka say grandpa or granddad ni nyina no aho fan say grandfather eti kese na ni age a wona ni baby atwitwa efuni ni ade kwada no so ne ho ofa ne ma mekala pa ti ni ani ese kokokokotobom eti congratulations so ne de ma wom na enra so no wo sha de akoso parliament ye raketi amon de atudwa wo se say motion na mo kokotena so ekoye hearing no bibia ni hon mo hunu wo bibia ni hon ma wo mo hunu ye enti asem no krompo no chesa ankosiaga eno so ho asem ewo adomonline.com ma me fan ko my joy online na me mo so best stories mienu bi a ewo ho na me nkomanim ha so no ekasa de fadom kubancho mudi no enra wo say minority loses censure motion to dismiss oforiata eno ha eno chi no wonim say yes reporter ba asema ye kan say banks akese bese enwotwe ena sadete say ne aban no sense ma wokeka efe ka no se som de gu akwanso no mo bond no government bonds no ho be kapa na anhwe ya na eno so no de oha bibi no anaba report no eda ha say ena censure motion so ho asemo ha na gomuadom na sakwanhye esi ye no metini ahwe ne kwa ena nipa mienu so prepare mu oden gomuadom na se na no koda na sare hosem we esi ye eno so ho asem eda myjoyonline.com na say wo say me catch you say Adom Carols night no 18th December and adwumadie no eba so 18th December and adwumadie no eba so ebekọ so National Theatre and a rating 30 Ghana cedis 18 patch 30 Ghana cedis ya no aba hye na ase obeka quotation ate obeka quotation na ani o actors nso a eba na o ma be ye rasne na eba Christiana Wuni ma me no pedasem na nkofo hu aka Ebenezer oba na cheso mo doso salinko ba team no doso be shada palace na kasa na mabobo ni nyina so de amante no National Theatre mpaye bedwa 18th December 2022 men kwamanim na me fa o magina katafeto so enan e the Republic Press has say onim Dr. Saad Idrisu e de afutuo magana fo nyina o economist o say bronya na ye be kwa akodie no ene ni wo ni die no pa chew o tofo say susu disika na susu say sika say anhwe ya 2023 besim no aban be brekrom pansa na otuaka wuti asema mekan no ma me ne papa wutie abrante ayewa wutie mi anu wayi wasum awana yi wasum ye pa yase bronya na mo bekwa akode no mentena ho nso nkasa wonya abandwumanti efa ho wo ya abandwuma wo ya nkwankwa dwuma susu de sika bronya yi manage ho yie na sie sika so ate said ye beye na se ekokoba se 2023 enyoma mu beye den a emfa ensunsuaso bia ma oso Msewa wachesa wosha de niema keka ko na aban no ehye no ho se wosha ba bia na ye GDP ye debt to GDP ratio ne nam na aye IMF so hwe sa aban no betimi ate so e de abegina be se 25 de kosi 55% no a wose emu be ye den kakra nti obi anya hoboa na mom no wudi a di no according to enya according from obeka sa da na pem sika ba me da bu ampa sika na ma but otufo ye yie di sika no yie kwan pa so na ene obi a ho kire no yesu di awi akopa bisen o baby a obedi dokono kwa eno ho asem e wada obakata the Republic Press has saying na wo share krata feto so miensan so a omampani dada John Mahama na wo to mane wo se aban a wote so ye
omonyo na wose wo hwa afie mienu say ye ne na mu yi na chese wo hwa bra Ghana for hwa sese de kabamka bi ye adwuma ne de kokromoti eche kadefo oman no epa we ni de ka 2020 abato Ghana for koya omukoyi omampani akufuado ne nimpanyefo yi wose eno ene abato chese ya to a enipa bi se enwotwe ahye wo monkwa ani nyina no eye aban na no wote so ni asrafo ni posifo woje omugu mu ena de sabasabasa yo no ebaye eno achi ni so wose enfie mienu aho kira ban yi edi Ghana for afam ene ade no wose ano oden ya Ghana ni bia esu ehwese ensakraye ebeba omampani dada John Mahama ena ka asemi e wo Republic Press da bokrata mu medo be ko daily guide na me yesem ba ko na wa sei eno e wo kratafa so nsia enam so kese da ya na se wadi mu koboda da Pontius Pilate drama na eno ekoso parliament no na se abomu komama na katafetu sunsia ebo amane wonse na enra eyo mampade dada jonajekumfo na woda etie ne chief executive officer wonom na woda microfinance and small loan center Masloka no Hajia Abibata Sani Mahama Zakaria wono ene ne mpanyefo a omo ewo Masloko nyina to anamo ekọ mampani omampani dada kufo efie ekọkọhye ema woda die ne koso na kwanchefo panyi oda Masloka no yi ekire se nani so sansa ohwe Masloka nipa wo Maslok ayo mampani dada kufo nti adwumade obo wo se wo mu se wo mu botai ne ani so ehunu ankasa nti a Maslok ba ye no wo mu nya nuru hu sana so do ba bi o maduru no eso ni eya ne sa na wo mu ni se ebe ekọ ni mu no enyoma betuto mu ama mu nyina mani so de hunu no abam e de mama slok nti ado no mkoka mampani dada kufo ho ema ne di ni finhia adwotwe enan awoda no na bibia eye kama nti a belated happy birthday en yekoso a de ma the gentle giant Jonah Jekum kufo enra ena odi na woda na wo sha da inquisitor so ebo amane ene Ghana link ena kupia Korea so na uma kambo mu edede kase bi aba na wo sheba na asa so de wo madwumade o mabone abasoba obi ade mo no eso ni pa Ghana link for ya de Ghana link kwa ya de ene icons no ko porto na bodwuma pia sa no exporters nyina be ka kire se aboa pa Ghana Revenue Authority penny na no nsamrane a wosa company no so mo ba ye amasika sika e free porto ba na peja ese kan ne uniform krofo botom ti era nek danso Ghana link waya de wo se metro license so de jerry de na ba o se I come so mo se say no bodwuma o se so far in the history of omano ne port no I come se se na amo man generate sika pa e wo ho se Gambia for abesan Ghana link for so meye the same meye the same wo sa asase no na asane man tuto mu ye itobu omunya sinto kakra ne ade but bibia de da ye no fantastic omaya de eti Gambia so amama ya hodo no so mo panim dia momra Ghana link ho de mamo omo be ye no correct de mama no so ho asem wo metro lens na the inquisitor da obakrata ni mu na say we so na megina na mede da obakrata mu nchemu no nyina ma na mawie de na minti nkokwa e wo bra me we shadow fo bi a happy birthday eti me do kwa kasoa kasoa